Ingdeng toxic ebra toxi bharat adetpi kechok arani Hamren rongsopi along katalon pong. Pai ni pai kreporni adaba porves kar belong deputy commissioner Krishna Burwa penji pahim puponsi det alama ingthor ponlo lapen seme deng ponsi rara pan detpi kejok alam thethan pachini pong. School charli oso mar lapen rai komisai khia tumpen mars pas tame padopong. Bangsolam prekja makhia tum rason se karbi asamis lapen boru tumpen methang pindeng pen kilun gikan tame chipaklang pong. Detpi kejok wanarani along pacheton dun se Hamren branch secretary rasa hemalong MSc hatching rong parahin pen tame detpi alama ingthurpon lason si prekjama office lapen MSc hatching rong para hemalong se tame detpi alama ingthurpon rinti bangsolong terang kangthel LP school Hamren auto rickshaw association block office lapen Hamren municipal board sa hemalong tame detpi alama pangjar ponsi mesen pen ingdeng toxic ebra toxic detpi kejok arani talon pon Hamren perostom ingtinang kilo birta malam news Rada pandame toxic ebra toxic ingdeng independent de akhir jumia kadom pajilo lapen ningarong lo pinel dak bang kaprek sekolah smart masai mas part pendang lo lapen ke kan kilun lahoy methang jutang ne mon kom tamen taklang lo lasi letum det pia pradhan mantri Narendra Modi alang likapen khat pon teng pen letum dontin hemen tame tiranga flag pangjar dia pandame letum claim pon lo lapen Azadi ka Amrit Mahotsav 75 years la so ke pleng tame letum dak mera mati mera des labang so methang long ri kacerai kom nya phan lapen british ahut ron mai pen alang letum aprana chipi pen giong don phalang letum pan chukum pon lo lasinon bangke letum ningarong nai je parokwa pen dak Hamren an asam mala letum chief minister Dr. Himanto Biswa Sharma nangkang on lapen dak karbang long CM Dr. Turam hang alang letum angkang hon pen dak 900 crore an dak kam cheng pon po la bang so kam ang order da pielo la pen kam cheng po la pen dutlang bang ke dang letum Hamren civil hospital 200 bed la same non tang po dok lo ke la sin letum on pro MP election aprangan bang ke kang ku pon yalam dolo la pen dak eletum mo ke mi dom han technical education ka ture pen non dak Hamren long polytechnic same kim pon bom lo hala same letum sarkar me siklem bon lo la pen dolang la dak letum town jo towar mukha same letum CM pen non Guwahati Delhi long si mob bom lo la MOS tanggal sidak ke claim bon ye pasin letum chisik pon lo son dak thak rong jo kiduk da teman letum PMY la pen dak arban la pen rong jo tame ngimlo la pen Amrit Sarwar tame letum la dak socheng dang long ko la son veskar beng long korpho son hut pon lo la si kaching thur tame isipen isi son si claim pon lo amazing program and everyone was here and this we have a vibrant cultural program then vibrant mass past and we have spoken to the so all the citizens of West Karbi Anglong regarding the achievements of the government of Assam in this year and what is the plan actually what is the future plan so I wish everyone of this district to have a very happy Independence Day and do join us in Har Ghar Tiranga campaign and also in Meri Mati Mera Desh campaign. So I urge everyone to take a selfie and upload in these portals and so that we can show the nation that we are there with you at this Amrit Mahotsav festival. Thank you. Litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta